bahlali ngiyacabanga ukuthi nisaphila njena kodwa yazi ngifuna ukunitshela ezinye izinto aneke nibekame ukupretenda nenze ngathi yonke into i-right ibingekho right. Iqiniso nje lihle. Okay fine. Mawukuthi uthe wanomntwana wahlukana nobaba wakho umntwana wa move on. Fine mhlambe kube yikona ukuthi lo muntu athe wabe seqhubeka naye futhi ubaba umntwana wena beningekho that close. Okay fine. Kodwa okusala inhliziyo still iyasho ukuthi phela lo muntu umuntu ongubaba umntwana and lo osenaye uyalazi udaba. Uya understand ukuthi usazoba nayo loyo nto noma singapretenda ushone ngapha nangapho ngathi yonke into is okay, wenza ngathi yonke into ilungile i-right, kodwa okusalayo lokho nje kuba khona. Ngiyazi ukuthi abanye bazofile ngathi hayi ngiqama mina ngikhuluma ke according to mina lokho vele kuzoba khona. Uyabona nje lesithombe uNikki uNadia naKhaya behagana begodlana beno DJ ZINHLE. Hayi mina angisizwa kahle ukuthi ungathi uhamba ecathuleni zami ngihamba khona wazi khona ukuthi nginanomntwana wena uphinde futhi uyohamba khona. Kodwa phela ke ubengabhaliwe phela aka ukuthi akasaqonywa ngoba naku usaba nengane nomunye wesifazane. Impilo iyaqhubeka. Kodwa nje lokho kuba khona nathi bantu besifazane ngesinye isikhathi ukupretenda ukuzenzisa siyakhona sizenzise ngento uyibona nje ibhaliwe ebusweni ukuthi ikhona kodwa sizenzise. Kodwa ke angesisho lutho abantu bayaqhubeka nempilo yabo asifanani. Omunye masephumile endaweni uphumile, omunye inhliziyo isala isakhona. Kodwa nje okokuthi sizenzise mina ikona engikuzondayo ngoba uyabona nje lapha ukuthi uNadia no DJ ZINHLE lo leya hagi engaka ya ongakaze wayibona engake isigaxa iyangimangaza mina ukuthi sewungaka uhagane noma wengane yomuntu wakho ngale yandlela. Kodwa ke phela ngibuye futhi ngithi uNadia yena akanankinga ngoba phela vele indoda ingakuyena. Onenkinga uyilo umntwana owasala nomntwana noma ke mhlambe phela naye angayibeka ukuthi akanankinga, kodwa ngiyazi ukuthi lawo ma feelings unawo noma ngathiwani isifihle sithini kodwa uba nawo. Unless ke umuntu mengabe vele bekuhlukumeza ekushaya enzani vele uzothi ayihamba vele ubukade ungithwalise nzima bengithwele nzima empilweni nawe ya understand. Kodwa ke naba ke baziveza ukuthi abanankinga komunye nomunye ba right. So asibamkeleni ngendlela abanjalo kodwa singabeke emva kwesikhathi esithole ezinye indaba ke zokuthi kanti kune beef ekhona bebezenzisa abazenzisi. Yazi ukuba umzenzisi ngelinye ilanga kuyavela ukuthi ubuzenzisa hayi ngoba buqinisile. So asithembe ukuthi nje babenza nje behagana kukuhle kunje aya nesmile esingikhomba lela ngazikhona. Sithembe ukuthi konke kuhle kuzohlale kukuhle singabe sesithola kezinye indaba zokuthi nangiya uNadia senze ukuthi nangiya uDJ ZINHLE senze ukuthi. Kodwa ngiyasola ukuthi khona la kuyakhona phakathi kwakhe no Mr Right lo okhona manje uyangisolisa. Angimthembi angazi noma yini kodwa ke sibhekile ukuthi kwenzakalani. Ibhlungu yona impilo yabo ngoba in public thina zethu zenzeke emaqamelweni sikhalele sithule sibe right. Okay bahlali ngiyanithanda njenga always.